Ke kopa re phetle Baroma mo chapter 11 verse 12 verse 33 ke kopa tshwarelo. Verse 33 ke gola le 34 ya yona. Lebitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo. Baroma 11:33. Bodiba ba monono le ba bohlale le ba tsebo ya modimo dikahlolo tsa ona ha di hlalohangwe hakakang ditsela tsa ona ha di na ho fihlelwa hakakang hobane ke mang ya tsibileng kgopolo ya morena kapa ke mang ya bileng moeletsi wa hae. Lebitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo. Marena le fatshe lena kaofela ha ona, count them all, ba etapele bohle ba etelletseng dinaha pele hore ba tsebe ho etella dinaha pele ka katleho yohle. E mong le mong na le moeletsi pele hae. O tla utlwa ntse ho thwe baeletsi ba morena, di-advisor tsa morena, hore morena yeno a tla tseba ho busa setjhaba hantle. O ba le di-advisor. Batho re ya leboha ka modimo wa rona. Lentswe la modimo le re hana le moeletsi, but yet the perfect ruler. Ke yena ya tsebang ho busa ka bokgabane bo fetisisang, mara ha eletse bane ke modimo. Lebitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo. Re leboha modimo wa rona. Ha tshwane le marena le fatshe lena, ha tshwane le dintho tsa rona. Kore ke leka hore ha o ntso mo associate ka po dinthong tsa hao tsa bophelo, ha o ntso leka ho kopanya modimo le dintho tse dingwe tsebe ha o so mmone. Mokgwateng wa tseba o sebetsa a le mong, ha hloke ho thuswa. Lebitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo. Modimo wa rona ha thuswe. He's perfect just as he is. Lentswe la hae le nepahetse just as it is. Ha le hloke hore re lenne re le space, ha le hloke re le buelelle. Just as it is complete. Ho tshwara bophelo bohle ba ngwana motho. Lebitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo. Ha re skebe ra motloela hle ba ratua. Ha re mo feng sebaka sa pele dipelong tsa rona. Ha re mo dumelle ho fetola maphelo a rona. I should emphasize this one. Ha re mo dumelleng ho fetola maphelo a rona. Lebitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo. Haeba o na le ntho eo Satane a e tsebang ke hore re tle ka ra kereke, re phele ka ra kereke dilemo re ntse re le jwalo ho sena transformation. Because wa tseba hore ha re ntse re le jwalo ha ona mo re yang. Re tla e bua fela re nne re pholisitswe, but ha re tlo bona modimo. Le mohla Kriste a tlang ha re lo mmona because re phela ka mo re ntseng re batla ka teng. But thato ya modimo gore ha re kena ka rantlo ya modimo re be transformed and fully transformed. Motho e mong ne ke bala mantswe ya motho e mong a la hlola pelo ya ka haholo e ke ya bala marangrang mona jwale a bua ntho engwe a re ha re keke ga dumela ho fetolwa ke modimo re tla ya re jwetse batho ka Jesu ba tle ka ra kereke. Ebe o ile ka mantswe a sekgowa o re and the church shall be recultured by the very same people who came into this world because ba sa ka ba fetoha. Kereke ya modimo e tlo fetoha e culture ya kereke be se tshwana culture ya lefatshe because lefatshe le kene ka ra kereke ya ha le kene ka ra kereke ya ba ha le fetohe. Ba tla imong le mong ka ntho tsa bona e mo tlile ka ntho tsa hae le nna ke tlile ka tsaka e mong le ena o tlile ka tsa hae and kereke ya modimo e qetella Jesu ha e sheba bona this is not the kind of church I can marry. Yeno a se mosadi wa konyana because e mong le mo tlile ka ntho hae and ha ona ready ho fetoha. But matla modimo a fetoha. Matla modimo a fetoha. Ke kopa o dumela fetole bophelo ba hao. Mohla o fetotseng o tla ema ka bopaki bo tile hore matla modimo a fetola. Ha o kgone ho tsamaya ka ra sebele ho phela ka ra sona le ho dula ka ra sona. Le haeba maobane ntho ena nyo natefela e le bobe pela modimo tsatsing la ka jeno ha o dumelletse matla modimo o fetole ha e sa o natefela moratuwa. Ha e qala ntse o natefela qala o hlahlobe bophelo ba hao modimo wa ka na pheto na transformation e tsetse bophelong ba ka. Lebitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo. Lentswe la modimo le bua mantswe yana le re tswang hara bona le ikgethe. Ha re ntse re tshwana le bona re ntse re le bona. Ha re ntse re tshwana le lefatshe re ntse re le karolo ya lefatshe. Le ha re ka tla kerekeng every Sunday, le ha re ka sebeletsa ga ema worship team, but ha re ntse re tshwana le bona re ntse re le karolo ya bona. Kriste ha a tlotla mofuta o jolo wa kereke. Kriste ha a tlotla lefatsheng a tlo lata kereke a tlo lata mofuta o wa kereke. Le haeba ke a sebeletsa ka rantlo ya modimo, le haeba ke utlwa ka se ke le comfortable ka ga boemo bona, but haeba ke ntse ke tshwana le bona
haeba ke ntse ke tshwana le bona, haeba ke ntse ke tshwana le bona, haeba ke ntse ke tshwana le bona, haeba ha ba hloya ke ntse ke hloya, haeba ha ba jola ke ntse ke jola, haeba ha ba etsang ke ntse ke etsa. Baratuwa, a se ona mofuta o kereke, a se ona mofuta wa kereke o Kriste a tlo o nyala o a se mofuta wa mosadi wa konyana. Lebitso la Morena Jesu Kriste le bokwa haholo. Ke kopa re dumelle maphelo a rona hle a ke a fetolwe ka botlalo ke lentswe la Modimo, a ke a fetolwe ka botlalo ke Modimo. Lebitso la Morena Jesu Kriste le bokwa haholo. Wa tsa dinako tse di ko ipatle pela Modimo, ke ne ke na le bohlokonyana bekeng ena pelong ya ka, ke ipotsa ke re Modimo wa ka, ntate ha re keke ga tsamaya ka mo o hlokang ka teng, ha re keke ga ruta setjhaba sa hao seo se hlokang, re tlo ikarabela. O tsebe lentswe la Modimo le re lo a hlolela polelo e nngwe le nngwe ya bosawana e re kileng ka e bua. Gore polelo e nngwe le nngwe e kileng ka fetela ka pela kereke ya Modimo ka e bua ile ya bosawana, Modimo o tlo nga hlolela ena taba eo. Polelo e nngwe le nngwe e sa kanya etsa gore kereke ya Modimo e fetoe, instead motho a utlwa ka o comfortable o fitisa dibeng tsa hae, ke lo ya hlolelwa taba eo. Haeba o na le mohla ka reng ha ke bua wa utlwa tjhe ka re ke comfortable ka ga sebe sena, mme no ka go entse gore ke be comfortable yana ka ga sebe sena, ke lo ya hlolelwa taba eo. So wa utlwa ke lokela ba careful ha kae hore dipolelong tsohle tsa ka o ska ba comfortable gore le haeba o ntso le ka ga boemo bona, but re ha o qeta utlwa polelo o utlwa Modimo ka tjhe ha ke sa le comfortable, se ke batla ho tswa ka ga boemo bona. Lebitso la Morena Jesu Kriste le bokwa haholo. Ke kopa re ke re phetle hona ba Roma mo chapter 11 verse 25. Ha ke rate hore le se ke la tseba sephiri sena, le tle le se ke la ipona le ba bohlale. Ke hore ho thatafala ho hlahetse ba Israele ka nqa e nngwe, ho tlala ha ba ditjhaba ho be ho ke. Lebitso la Morena Jesu Kriste le bokwa haholo. Ntate metseng o e hlakisitse mona hore lentswe la Modimo ke kgola ha le bua ka ba ditjhaba, the Gentiles, ho bua ka rona ditjhaba tsohle ntle le Israel. Lebitso la Morena Jesu Kriste le bokwa haholo. Ke bukenya is it Isaiah mo lentswe la Modimo le buang ka taba ena ya mehlware ya naha le mehlware ya naheng, lebitso la ya lapeng. Lebitso la Morena Jesu Kriste le bokwa haholo. Le re rona re le ba ditjhaba re tshwantshitswe le mehlware ya naheng, ebe ba Israel ba tshwantshitswe le mehlware ya lapeng kapa e lengwang hae. Lebitso la Morena Jesu Kriste le bokwa haholo. Jole phapang ke hore mehlware ena e lengwang hae e ya hlokomelwa, ho etswa bonnete ba hore ya hlaolelwa, ho etswa bonnete ba hore ya tshellwa. Go a se tlhole fela ye hlokometse mara le monga yona ka boyona o e hlokometse. Mehlware yane ya naheng e hlokometswe ke tlholeho. Ha tlhaolo e sa ka ya ntsha metsi, mohlware wa nahe o tla hloka metsi. Lebitso la Morena Jesu Kriste le bokwa haholo. Jole lentswe la Modimo le tshwantshisa tabena nako eo re pholoswang hore re jolo ka mohlware o hlomolwa mane naheng mono o sa tsotellwe, ebe wa tloa o fihla o hlongwa mona hae. Lebitso la Morena Jesu Kriste le bokwa haholo. Jole ke a rata sengudisa bukena mona se re se ke ga ipona re le bohlale ka taba eo. Lebitso la Morena Jesu Kriste le bokwa haholo. Taba ya Modimo ke mohau, it's a grace that no one deserved. Monne mong ha bua ka yena, it's an unmerited favor. We never deserved it. Ke mohau wa Modimo o neng o sa re tshwanela le hanyane, ya ba re fumana mohau wa pholoso. Mohau ona re se re o fumane ya ba re bitswa jwalo mehlware ya naheng. Lentswe la Modimo bile le re ne re le monko o mobe pela Modimo. Modimo ene re ha re fofonela a utlwa re le monko o sa mameleng. E ka re ke a utlwa mohlala ha o feta pela toilet ya motho haholo ka nako ya diperekisi, ha o jwe diperekisi hona le monko o sa mameleng mono, o tla utlwa re hele monko ona ha o mameleng. Ha ke tsebe bona pela Modimo re ne re le leveleng eo ya monko kapa re ne re fitisa leveleng eo, but Modimo ka level eo ka boemo bo ene re ha fofonela setjhaba a utlwa ho le hobe, setjhaba se nkga hampe, a utlwa a sena metla o mamella setjhaba sena, ya ba Modimo o romella Jesu. Ha sa romeletse Jesu a shwa sebakeng sa dibe tsa bana ba batho, ya ba Jesu o tla le dibe tseo kaofela ha tsona di presenta pela Modimo hore ntate ke tsena ba babe ba entse tjena ba dintho tseo kaofela ke itjarisitse tsona, hore ye mong le mong ya dumelang ho nna a qale ho utlwahala ka monko sele, a qale ho utlwahala ka monko sele pela Modimo. E ke re Modimo ha a fofonela bophelo ba hae a utlwa monko o fapaneng.
jwale mona sengwe di sena se bua mantswe re se ke ra ipona e ka re bohlale ka mantswe mang re se ke ra ipona e ka re betere haholo but re tsebe ka mehla yohle gore we were graced re ile gane wa mohau Paulos se bua mantswe me ke sa rate gore mme le se ke la etsa taba eo tokoloho eo ya modimo a le neileng yona ka o tsebana le Jesu le se ke la etsa sebaka sa ho phela ka nama ka mantswe bang mohau ona o re o neilweng ka mehla yohle ha o ko re ne lebaka la ho kokobela ha o ko re ne lebaka la ho se lakatse bobi e re le ha re batla o lakatsa bo re modimo wa ka le ha ke utlwa ka ke a bo lakatsa jena mara ke neilwe mohau ona o ko neilweng o no sa ntshwanela ha e ke be lona lebaka la hore ke dule ka ga meolane ya modimo because ke mohau nthwena lebitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo ke bua mantswe yana ka mehla yohle e ke utlwa hlola pelo ya ka ke re modimo ha ke rapela ke re modimo le nna jole ka ba bang nka be tse ke ile ka nna ka dumela dintho tse ding di sele nka be le ntse ke ile ka nna ka dumela badimong ba ka jole ka Basotho ba dumela badimong ba bona bontata rona moholo ba dumela dinthong tsa bona ditshwantshong tse ba iketseditseng nka be ntse ke ile ka dumela dintho tseo but you graced me one ya mohau ona nthusa ke seke ka o nkela lefela but nke ke bone le mohlolo bophelong ba ka ka mehla gore ke re le mohlang Satane ya mphepheditseng a tseba gore ka go tla qeta ka nna but re ha ke hopola mohau ke re ha ke na monyetla ka lebaka la mohau lebitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo barato ba ka modimo a re thuse taba ya mohau wa modimo re seke ra inkela lefela ba rwetsana ke bua le lona haholo bana ke nang le qoba la lona taba ya mohau wa modimo le seke la inkela lefela go ska ba le ka mohla utlwa ka ekara nna la ntse ke phusentseng ka etsa taba ya mohau wa modimo se ka inkela lefela ke mohau ntho nno sa e tshwanele le sa o tshwanele ska tlo wa lahlela mohau ona ska tlo wa lahlela lebitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo modimo a re thuse matsatsing a go qetela mohau wa hae ro ye le hloko re le kereke ya modimo ke kopa re ke re phetle hona ba Roma mo chapter 8 ke kopa tshwarelo chapter 8 verse 12 ka lebaka leo bana beso ha re molato ho nama hore re phele ka thato ya nama ke kopa o tswele pele verse 14 hobane ha le phela ka thato ya nama le tla shwa empa ha le bolaya mesebetsi ya mmele ka moya le tla phela hobane bohle ba tsamaiswang ke moya wa modimo ke bana ba modimo lebitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo se re disetsang hore re fela re le bana ba modimo ke ha re tsamaiswa ke moya wa modimo ha re dumela ho Morena Jesu Kriste nna re mo rutukile ka e hlalosa mona tabena ya motho a haile mmele pelo le moya lebitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo ha re tsamaya le Morena Jesu Kriste re ntse re tsamaiswa in fact pele re tsamana le Morena Jesu Kriste re ne re tsamaya ditakatsong tsa rona re ne re tsamaya kutlwisisong ya rona re ne re tsamaya dinthong tsa rona lebitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo mme ha ona bobe mo because ha ona Jesu ya teng lebitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo but mona lentswe la modimo le re ha re se re le bana ba modimo ha re sa tsamaiswa ke nama ya rona ha re sa tsamaiswa ke tsela eo re ikutlwang ka teng ha re sa buiswa ke tsela eo re bonang ka teng ha re sa itshwara ka tsela eo lefatshe le itshwarang ka teng but re se re dumella moya wa modimo hore etsa bana ba modimo lebitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo lentswe la modimo le bua mantswe yana le re e ka ba ke mang ya ka tsebang ditaba tsa motho ha e se moya o hae o ka ho yena le ho modimo ho jolo fela ke mang ya ka tsebang ditaba tsa modimo ha e se moya wa modimo o ka ho ona dintho tsa modimo ha re tlo kgona le ho di tseba ka nama ha re tlo kgona le hore ha re na le modimo re ntse re na le modimo but re ntse re tsamaiswa ke nama ebe re kgona ho thabisa modimo but moya o halalelang ka bona o teng ho modimo ha o le teng ka ro maphelo a rona o busa lo yetella maphelo a rona pele o kgona ho re phedisa ka tsela eo modimo a hlokang ka teng lebitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo this is why eleng tshwanelo ya mohalaledi e mong le mong ho llela moya wa modimo bophelong ba hae modimo moya wa hao ha o se ke ba shaka ho nna moya wa modimo ha o se ke ba shwa ha o phele ka mehla lebitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo because ha o ka shwa ka ho wena o tlo tsamaya nako e telele o ntse o nahana hore ho ntse ho na le modimo nthe ene e se le nama
e se le kelello o so tla bona ditholwana tsa teng fela gona ha e ba modimo o teng nthong ena ditholwana tsena why di ba bosula gobaneng ditholwana tsena e sa be tholwana tse monate why ke bona diketsong tsa ka ke sa gole tholwana tse monate ha e ba modimo o teng nthong ena but ha e be thapelo ya hao letsatsi ka leng gore moya wa modimo dula le nna moya wa modimo tsamaya le nna go na le mantswe o ke a ratang a neng a bua ke monneng wa Dafita o ne a sitetse modimo ha qeta o sitelwa modimo modimo a sa mo kgalemetse ka ntho a yentseng go na le mantswe o ke a rata go modimo le ha o ka nka moa tsohle modimo le ha o ka nka moa tsohle but mpontshiele moya wa hao o halalelang o tlo tsebe ho nyetella pele dinthong tsohle ha e ke be thapelo ya hao re modimo le ha ke sena tsohle mara ntshiele moya o halalelang o ka tseba ho ntsamaisa dinthong tsohle ka tseba ho tsamaya ke le ngwana modimo ka tseba ho itshwara jalo ka ha ke ngwana modimo ka tseba ho ba mosadi wa konyana Morena Jesu Kristo go mohlanga tlo lata kereke o re kereke e tla be perelene yentle o re lene yentle yo ke holloka ha balhalaledi lebitso la Morena Jesu Kristo le boko haholo mme ha o tlo khona wa para lene yentle moyo o hallang o le siko lene yentle yo ke kaparo ya moyo o halalelang ke yone e tlo o qualifyisa gore mohla Kristo a tlang a tlo lata kereke o bo o le ngwana modimo moya o hallang o bo dumellana le moya wa hao gore o fela o le ngwana modimo lebitso la Morena Jesu Kristo le boko haholo moya ha o dumele moya o hallang ha o dumele o dumellane le moya wa hao gore o fela o le ngwana modimo lebitso la Morena Jesu Kristo le boko haholo modimo a re thuse matsatsing a ho qetela ga se ke be ga dumela ho tsamaiswa ke nama motho e mongwe wa buimantswe yana re yona re bolai e shwe ka mehla le hohle mo e batlang ho hlahella ka mehla yohle re nama shwa mona ke utlwa o batla ho hlahella shwana o batla ho hlahella mona shwa ha ke sale wa hao ke se ke le wa modimo le ntshula modimo le itse ke tswa ga bona ke ikgethe jole ha o tlo ntsamaisa jolo ka lefatshe shwa ha o qala o ntso phela tjena o batla ke tsamaye jolo ka lefatshe it means o ntso phela jole bohloko ba ntshena yo thweng ke nama yo ke batla go emphasize ka yona wa tseba tsatsi lena o ka e khalemela wa re nama shwa wa ba utlwa gore ke nna yo ke felletse ke ngwana modimo ho sane hape se le teng thwena nama shwa ho sane hape se le teng lebitso la Morena Jesu Kristo le boko haholo ha e sho hore ha re shwele ha e sho re be ha e sana access kellong ya hore ka nna tla kapa diabolosi ya re o shira pa motebetse ha re motebele hore be ha sana access completely kellong tsa rona o tla nna iteketekelle a nna le ke a tlisetse kelelong ya hao a tlisetise ditakatsong tsa hao mara ka ga dintho tseo kaofela ya maka sebete gore letsatsi lena nama ke ntse ko o thagisa Paulos o re nama yena ke e thagiselleditse le Kriste gore o se hlole o phela nna go phele Kriste ka ho nna ene ke o jwetsa ha e sa thagiso ke kopa tshwarelo ha e sa thagiswa nama yena le ha re ka ba ga bua dipolelo tsa batho le tsa manyoloi bahlanka ba modimo ba ema ka pele ka mona banna ba rata bena modimo ya sebetsa ya pheleya motho wa gona o phelela modimo ha e tlo sebeletsa ha nama ena e sa thagiswa because ka mehla yohle lentswe la modimo le re thato ya nama ke bora ho modimo gona ke go ke yona chapter 8 mona thato ya nama ke bora ho modimo lebitso la Morena Jesu Kristo le boko haholo and ka mehla yohle ha ona le ka mohla e nahana ho etsa se ratwang ke modimo e batla fela ka mehla ho etsa se kgahlanong le modimo jole modimo a re thuse e shwe nama ena ya khona hore motho le ha sa ntsa pholisiwa le ka ra kereke e batla hore nnetsowe batho go hloka monna le mosadi ya bohlale go hloka la morwetsana le mohlankana bohlale nama ke a bona mona o se batla ho tsowa ke a bona mona o se batla ho hlema jole ha e bona ntho e ke re bukana ke re bogopo ba yona gore nako tseni e na lo etsa e ka yo etsise hantle e etse ka yo etsise hantle batho so tla bona ditholwana tsa teng gore mona teng it was flesh ha e tswafe hore le mo no batla ho sebeletsa modimo e batla ho kenella tate mo gutungtsa bogata ba menehelo mona ka nako tse di modimo a mmepelo ya hawa utlwa ka nte ke lokela o nehela e re ha o fihla hae sonta se tla botla le 200 gore ke batla ho fana ka yona pela modimo ke
ke utlwa modimo bile lena e re ha o qeta o fana ka yona 200 o itlisa ka pele e re ha o fihla mona ka sekotlong sa monehelo o bo thola di-coin fela le di-10 ranta e re ha o dula fatshe mane e be tsoa e re mara o ipone o betere o ba feta o ba phahametse a tsa o betere o bone le di-10 ranta fela ka moo e ne le di-2 ranta fela ka moo hona moo ha o ka idumela e qadile o hloka bo se ditsa hore ke fane ka 200 eo bane modimo o buile le nna hore ke fane ka yona le ha modimo ana ka re ke fane ka 5000 ke ne ke tla nna ke fane ka ena le di 50 cent fela so ganya ha ene le modimo e se nna le bitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo re phela letsatsi ka leng ho bolaya nama yena ho ithagisetsa mo le Kriste ha o nennong utlwe pelong ya ho ka re ke batla ho fana ebe se go ka ba no batla ho fana gore batho ba tle ba o bone go go tlo fetele ka pele o fanele ka yona ka pele ka pa go tlo bitse ba bangena ba ngatanyana o fane hona moo yona e ntse batla go hlaela bona ha ke ho na le bobe ha o tla mema keketso e ema ka pele ka ntimo dimo buile pele ya ka ke batla go fana ka 5000 ke fana ka yona ka pele ke re ha ona bobe tabeng e mara bobe ke mo flesh e seng ikenelletse ke mo nama e seng ikenelletse e batla go hlaela e hlaisa nko nthela ke ya modimo mara diabolo se batla go hlaisa nko flesh e batla go hlaisa nko and ha e qeta go hlaisa nko pela modimo ha e sa fihla le monko monate ha re se ke be ra idumella in all things mokgwa yona e rata go shapelwa diatla ha e sebetsa e batla go shapelwa diatla ha o bina mouse push e be ka o flantse go wow ha e tsa jolo wa hlaella self o qetella a o fletisitse o le motho fela ntho a modimo e tswile tso ka ga bophelo ba hao. That's what the enemy wants. But ha re mofuta o gona ka mehla yohle ha re qeta o sebeletsa le ha motho o shapela diatla o yentse hantle pela modimo go modimo ganya yeno e bang go sitseng yona ke lahlela toroneng ya hao yo tshwanetse o le modimo le bitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo ha re etsa jalo re hlokisa matla maphelong a rona and o tla bona e tla qalella hore e se hlole yo sotla e se hlole yo nahanisa le bitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo nako ena ka fela batla o shapelwa diatla se ke be wa idumella se ke be wa ba idumella modimo le ha e ka ba ke fane e re ha qeta o fana ke bona ka e ka re ka nnete ke entse hantle no matter what ganya ha ene lo modimo ke ena nnileng tšhelete no go be ke fane le bitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo ke re ke ya modimo a re thuse re be seo modimo a lakatsang re be sona modimo a re thuse re tshwanele ho bitswa mosadi wa konyana modimo a re thuse re tshwanele ho bitswa seo kereke ho bitswa mosadi wa kereke le bitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo ha re tsameng ka o loka ha ke re tsameng ka matla tsebang ho fetola dipelo ha ke re tsameng ka matla o re ka gallelang pela modimo ke a bona ke a o rata ke a bona ke a o sebeletsa but am I fully transformed na ke fela hlile ke fetule le ka nnete na ihle ha ke tshwane le lefatshe le na lefatshe ha le mpona le bona motho wa fapaneng na lefatshe le kallela ho nna for solutions kapa I'm just a nobody lefatshe le bona ke ntse ke tshwana le bona le ha ba le ka ga mathata a bona ha e monga ka o go ye ho nnyo ka re ke mopholoso a je ntse re itshwanela eno ha ke bone ka hona le solution but ha re jwalo re le kereke ya modimo lentswe la modimo ha modimo a re o re beile jolo ka letswai la lefatshe he means it ka letswai la lefatshe go re ke rata tshwantshiso ena yo modimo a re tshwantshiseng letswai not tswekere wa tseba le ha o ka wa etshela mona ka ga ntho ka tloa wa etshela in no time ya ba diluted ka pelenyana but letswai ha le jwalo ho ha ntho e hlokang ho tshela ka letswai ya se ke ya tshela ka letswai e ba tasteless but ntho e hlokang ho tshela ka tswekere ha e sa tshela ka tswekere ntse ka ele ka bohobe go ntse ka boja bo sena tswekere batho ke ba boja bo sena letswai o tla utlwa a le pheile hlamarale jole jena bo hana so modimo o re beile re le solution e jolo lefatsheng hohle mo re fihlang teng re ya nuka lefatshe ha le re bona le bona ntho e fapaneng because le utlwa ntho e nokang e fapaneng
lebitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo. And ha re lwanele hle ho fapana ka mehla, ha re lwanele ho fapana ka mehla. Ha ke bua le barwetsana ke bua mantsana ke ha ke le morwetsana ke a hopola hona le nako tse ding tse ne re ha ke ya sekolong ke la sekolong fela hoseng ke ntse ke le tertiary ebe ke re modimo tsatsi lena ke ya sekolong hape, I just want to be different. Ba ke ba bone modimo, not for my sake but for your sake. Ke batla fela modimo wa ka ho fapana. What is it that can make me so different? Yeo motho mo le mong a ka lakatsang ho tseba hore ebe hona le modimo mo kapa hona le lebitso la Morena Jesu Kriste le boko haholo. Ha re lwaneleng ho tswa hara bona, re ikgethe, re se ke ra tshwana le lefatshe lena, re tshwanele hle go bitswa mosadi wa konyana. Morena Jesu Kriste a re etse hantle. Tate moruti ke a leboha.